Presiden jangka Makhlia Pradesh Youth Congress ulak kendo bagan di Sarkar Makhlia Democratic Alliance kadai ka Sarkar ka bapet tanda banta joki hiaspa bat kami setia ki khmat ani ka perkhat setia namta ki pai ba ki badok ki basuk ya kan di ulong haka jalang bagi nokto khubor haka sengi bagi penkot ya ka jangi ki persya halo ka jing kyudo ki mar ki mata kan tubu ya ka petrol baka diesel uba Adrian ulong bagan di ka Sarkar kam shimla pe chatia nam ta ki beduk ki basuk ha ka baki brio ki berspa ki nang ruspa bat ki beduk pat ki nang duk bangi i baki beduk ki nang duk susu kisanyon bat ki berspa pat i ki nang ruspa te kalong ki ka basusi ban ngiru napok ka kongres ngi khuslai saphang kane ka jela ka jungi nomor ko mangitek ka Meghalaya ka de ko way ki state beduk tam apo India haka poverty index ka day 5th from the last te kalong ki ka basusi ban perkhat nomor ka sarkar ka perkhat tangi ki baruspa kam perkhat ki baduk iyo ma ka de ka sarkar ka batrai tang menta ki businessman perkhat ya kita kinong rep kinong belas ni kat bana kalyang jo ba marbur bolong kotong je kasan kongres na pa maulai ulong makani ka sarkar ka de pet tangi ki hiaspa dan ka sarkar de ki businessman ka bamdan ni even pet na kam ta ki pai ba ki baduk ki bajanjar kani ka sarkar ni kam dei ka sarkar kam ta ki baduk kadai ka sarkar kam ta ki he ki han bangale hi habidai ba ko politics ki businessman is controlling the politics bangi iru it seems that the corporates is controlling India no dengan kita kini akti ki mat ki ba kini ki businessman kini ki corporate kala sedang ban control ya keri kala sedang ban control ya ka jela ka jungi di kumpul ong mene hiru ba kajing lut lan ne kajing tu ik bisa ju beduk kalanang peneruspa susu ya ki banang ruspa mo katahi ka polisi terkam jo ki sarkar ki pemerintah dina kala yang kajungi ru kumba i wene ki media ki bala keli kajing keli boleh kam patron kata kamas protes na kam ta kali kajing high in prices mo ya ka fuel habide be essential commodities na kali ka congress ngilashim kali senjam 2 times now mo we have taken the initiative to come out and then let's see we will discuss in a meeting mo if it is possible then we will decide to go in every district mo to have this protest against this high in prices in different prices of fuel in essential commodities.